Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing mi kipat ba banshat bat kun hoi kum kajing kershan yala ki jong ki kertong hagi ni kisngi belit tap kerteng ki kertong niki constituency bapher ke East Khas Hills district hakmat ka shlam trekam deputy commissioner kalapen khamnya e ki surok bat ha kaju kopor kajing jabo ki surok ha kabala sata ki jabo saudong gani ke jaka. Ya kani kajing jabo ala sakhi ha ki surak bat nala shabar na kaplau deputy commissioner namar kajing berat pathari ki plastik ki kot song jingbam ki bitar plastik bat ki lingkot lama ki bala i no di ki pat ba ki badai ki dong kershan ki kertong ni ki seng bapher. Kani kajing sata ki jabo jaman na sakhi na do balas dang shong shit kajing net tap kerteng ki kertong. Kajing tap kerteng ki kertong kalas dang ha kalai phui tarik ukala lingkot bat kalak kut no ha ka nyau tarik urempang arajar arpulai. Kajing kapnya kasurak harnong ba shelong la anta lupa bakan sadan biang ha kasngi bepet benia iki kot kisla jong ki kertong kata ha ka pra tarik urempang arajar arpulai. Mentang ini ia kini ki jabo ki belasata shilenter surak bat ki ruat surak namar bagi pat ba ki bawan kim dan satya ka jingket kli ban sumar khut henrei ki la berat pathar lot ha ki surak. Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan